Smarački komentar je ubačen kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Muđa je u svom posljednjem streamu otkrio kada će početi streamanje Foresta. To je serijal koji kod njega ima brutalnu gledanost. Međutim, ove godine postoji jedna ogromna razlika. Muđa i Ćale su tu, međutim u ekipi više nije Sane, niti će biti. Ekipa će ovoga puta biti drugačija, ali to je ono što rastužuje njihove fanove. Fanovi su navikli na staru ekipu, ali i tome je došao kraj. Muđa je progovorio o svom odnosu sa Sanetom, tako da idemo zajedno poslušati šta je to imao da kaže. Ja, vete, a šta je 15.10. onda? Sons of the Forest. Da će Sane da igra? Ne, Sane neće da igra, zato što Sane i ja ne pričamo, nismo se čuli godinu dana i više, tako da za Saneta se ne nadajte da ćemo da radimo nešto. To sam vam rekao još. Ja ne znam kako vi mislite da će to bilo šta da bude, kad sam još u početku godine rekao, vete, da čovjek se više ne javlja. Čovjek je radi nešto svoje, vete. Tako da pustite čovjeka, vete, i to je to. Fikret kaže, daj bo pomiri se s čovjekom. Nemam šta da se mirim kad se ja nisakim nisam posvađao. Što bi ja, brate, zvao nekog čovjeka koji, ne zove. Aj, ne smarajte više sa Sanetom, brate. Ako volite Saneta, idite gledajte njegove klipove. I to je to. Nemo se opterećujete, brate. Vidite da čovjek, ni on sam ne radi na svom kanalu, ništa. Vjerojatno ga YouTube više ne interesuje. S tim ne interesujemo ga ni mi više i to je to, brate. Pustite čovjeka, brate. Kao što sam rekao, svaki stream Foresta je nešto u čemu publika uživa. Međutim, publika je tužna zbog raspadanja te ekipe. Još je veća glupost što u stvari tu nikada nije došlo do nekog velikog problema. Jednostavno, kontakt je prestao samo odjednom. Barem je to nama tako predstavljeno. Niko više ne želi da pokrene prvi potez da bi se kontakt obnovio i na kraju ostajemo bez najjače ekipe. A kad smo već kod kraja, onda to znači da završavamo i ovaj video. Ukoliko imate neko mišljenje o njihovom odnosu, napišite ga u komentarima ispod. Do sljedeće reportaže imate pozdrav od Nedatora. Ćao!